And who can stand before you? You are great God, you are great God, you are great God. Adom 106.3 FM. Bishop ya usu ansa jumedi yesu na usu ya uti ya biya ubiara mideni Ofori-Atta. Great God, who can stand before you, Lord? Americans are. Usu ya biya ubiara me mawo achi. Na ho te say mso ho ye pa ba jumedi friend Adom Ahengua jumedi yesu na uti. Mo Germany, mo Holland, mo Spain, mo France. More Italy, Birmingham, Croydon, Amsterdam, more baby to say Luton, Coventry, US, South Africa, Ghana, Hansuswa, Nkuraka, CNN, Kitwe, Naso, Emamwachi. Adom 106.3 FM, Adom Ahengua nim Jumedi na uti Bishop ya usansa Jumedi so. Ena ifiada, baby ubiara, ye kwa kura. Eye kwasia ememenda na kwasiada enti abusia meneo anopei ede asidabema the great God faye yeni asidane ntontom ne nkamfo ne mpagya ne osore famani din yere kasia na pagya no oye maresantin besina santin nyankopon ono de daade dan nyina okra mu sha okode ne ma You are mighty, you are glorious, indescribable God. Your wisdom is unsearchable. So therefore we give you praise. We magnify your holy name. May your name be praised. And when you count, Asian count, Ayan count, Tontoman count, and Pajan count, it was Swadom, Mobru, where Radio Gususho, my so boy, Hobang, and Ra. Take more for the woman, some more to ja. Atesa Banwa, Yediko Court, no. She nim Mampedino Tiswa, and just Otis wedding kunim. I was here, and yet the Otisu din kunim, and the other coy wedding kunim. And the woman say, Ghana and Edding kunim. And the other Nameno Yam Fasidania, ye in Tontoman and Peja, and then come for my boy, dear no, or may yet dear, and you'll be a dear. Now, a combat assassin so I soon say a commoa, a bar, Abraham Swono. As a co-Philistine or Henny, Abimelech in chain war, Jera. Now, a radiji who a chireno say, in sudden commission, Tena as I say, I'm a chira war, a yiso, Tena ho. Tena as I see you say, oh, na mediwachi, na mishrao. If we sell, when it was for. Na mede asasi nyina be mamo na mema entamu a meka waja Abraham no agina ema wasefo adore se osronsroma na mede ensasi nyina be ma wasefo na wasefo mu na obehira asasi so amanaman nyina. Every say Abraham tie me ne na odi mensie memra ene mensem mahede nyina ne memra so na asik etna jera na asik etna jera
edumi no se na asek edua mfudie wo asase no so na onya eno bai emo ho oha mfihia no aramu frise Erade ehira no Isaac diai Isaac ye na famu die abusha me so guso a woda Erade ase otontom na wo pagya no wo ye no kase wo dani bonyam na seda ma no yadi wani bonyam no aseda no waye ye no gamfo de wo pagya ma anopei yada wase so hwe ye nso aboye ho ban o Jesus Christ dinimo wo hwe ye nso aboye ho ban wo be ye ho antouchma yada wase wo se ade nyina mu ye mfa aseda ma wudin senyo se ho odin ye ho nya din o yes ye biara wo se mfa aseda emma ho if se wo awurade wo de ukura ye mu yada wase wo Jesus Christ dinimo ka amen. I was on Facebook for so yeah sorry Grace Egura Grace Nandika Canadian kono Grace Egura esi enu I say bless you daddy praise God. Alinda so thank you God thank you Akukwaku I say thank you Kofi Ampedu I say God bless you for your time and help with everything going on. Amen for say amen and amen amen. Okwa Jesse Kwaku. Merci Ajin. I say amen. Amen for body some kesi ma Nyankopon. All right, Bible clear with Genesis chapter 26. Genesis chapter 26. Do you know say na asik di David Frimpong say I'm glad and thankful for the Lord's doing in my life. Vincent K. Anani. Thank you, Daddy. And Prince Labwache I say thank you, Daddy. Lord, endless love and the protection over our lives. Kofi Ampedu is still great men are in the country, Ghana. That's all nipa kesi Ghana who. All right, Abusia Genesis 26:12 Bible say na abema papa no Isaac oduai afin mo an nyame hyira no oso odua na nyame hyira no odua nyame hyira no enra na papa na nanze na papa ka say ede na wodua habusia edua na wodua ne nti nyame obegina so ayi bibia ma 2021 dua bibi e ka dua bibi a we bedua dua niam bi anye bedua niam bi anya emfa so de emfa mre wo man enkodua gay some enkodua enkodua lesbian some LGBT Q ne +1 se +1 ayo se say enkodua cause Bible said the nipa gu no eno anu betwa the nipa dua no obetwa Bible said na Isaac diai on say na yenua ba ma bi abante bi na baba bi wo bompaye Nyankopon beboa no nyame be hyira no nyame be pagya no na nsusu ondua hwe ontu anamobi ne nyame agina so hwie ne hyira guso da no Awurade ka kire Moses say die de kura won mini aba ma 2021 2020 atwam 2019 atwam 2018 atwam from 2010 abesi 2021 wonye hwe by 2021 dia bibi da bia wode wani ase chiri dachi me ya dachi amanfo ye yonkwa na wani eguso entide bia da no wadwe se obekọ asre be kosre na we man bi die na wo ye obi
biara ni ho no mo a in fact ebra mana Nyankopɔn toma ne ma no etwam die bibi to anamo suade abantia na baba koyen so hwe asibin suade na uduru ha ubitwa wanya untwa hwe Bible say Yesu kan kire ne suafo say o say na honhom ne de oba obe kai mo ansa no obi be kai obi ne yedi kai aka kire sabe ya wure mfinti no akai wo ye no nti na hia say adisia hia ade yero ho ebre we say ne hia de abrante ampaba no papa ne wo ma menom wo se ene wuni de mu kosuku na suku wo de ko no itua sika e ma no nyokwa wo de oso ye ne se wo be hia de wo dua bibi hia de do pa hia de awie hia de nwumre hia de na da bi no enra na aloyesia omo edi semuni ade omo mo ha no mo ha nyina na ye omo keka ba bi omo kukoku school ni ade ye ka ba bi omo esi we kwa omo ko ye no na seka omo anhia ade anko akira kani ka bi ayi nya timuafo ye nya lawyers now ti omo enamfufuo ewo ho nipa ne bi wo ho a omo ne omo nyina ahya ase o na bia omo ko school no omo anko dua. That means woman kusia de fekuo enamfo esu ni baby eno kusia ho ene na de hia enne nkan ko no akachi odumi anko nanim atonsuom ene wo so butum hia edua bibi no ene ne eso abamfa so ama me ne wo ama yenya timuafo yenya lawyers a yenya asem a omuka bi maye omukura de omuka na yefe my learning friend when you learning that ya dia obetu ye hunu bibia ho eti abusia na wo so dua bibi na wo dua Nyankopɔn so atumi aboa wo Bible say na wo dua na Ewurade ehira no 12 no a na asek edua mfudie wo asase no eso na wonya enobai emon oha mfirihia no aramu every say Ewurade hira no wanu ahwe anka hira no anka entumi anuru ba bia onti dua bibi empire bo eni so ye dua wudua because Bible say asasi ewo hodie ugu brentwam ena otwa bresu ntwam enti bra yesi dua ndua de du bra yesi twa watwa Adom 106.3 FM Bishop ya usu ansa dwumadi yesu na o 80 Alright, so for you wo hoye Yesu adumo Yesu adumo radio do yentini enwie so mobro hu so tuntwae the tuntwa da na do yen ni mobro hu scripture ina na wotwi papa e de atudwa ma ye nyina Yesu ye kan bi okay Genesis chapter 26 Genesis 26 metonka Genesis 26 verse in fact 12 on emphasis hopa wasinna oduai na owura no duai aseki duai ya no na papa se bisa kusanse de na wudua na dua na wadua se sofo maache yenua na hoye Adom ne mobru yire ne uma hoye bishop ne hoye se Galatians 6:7 papa so ni so chiao Papa sorry aso wa ke wate wa my only papa aso ni bishop chiao pa me di komo bi papa sorry o beti menka okazo jawa so Jim Galatians 6:7 ne say you ni paguo no eno a na wotwa ni paguo no in other words you wotwa bi foforo ne wudua no eno a wotwa bi foforo ena wobetwa enti se wanua untwa so enwanwa se onipa mpese obedua nanso bebre ompese omutwa ebi ne arm robbers on the onya adwuma bia o targetia ba bia eho
you know ehona afi no odi nani akọ ho agono na bibi power ho so enti no se wanua enya de a obetwa da betwa enti obi a wo pese wunya results no you need to sow something you need to sow something in order to get the result. O share time wa Isaac edidua ye no so a meka se economically no na nye favorable enye bra wo se wada no munye wie munye na komo aba asase ne so enti kakra wanya nko bedi no gafo komo aba no se de ya mo kan se e konfita ekuma ade abo akoto to anwa brada so se esunye de se titire die bi so de titire mu de mu empanifo nti mo huni ya nko bebre et trade de oh yes yeah et trade na college na wo college na ahokyera bakra na school da chefie because and I was assured of my 3 times ya makwan de abafia na yire yeah aba so me hu bi o ba fo be si on eto ne de kurakura yen awisu so enti sabre we na wo so dia na waburo kakra ubetimi dia gu nsuo mu adi no usi medua enti no sa udua biribi no esa wo hu kom esa wo ti wadidie so abiribi a wo pesa wo ye investment no esa wo ti eniema bi ya kaye ni gidie ya sofo ebeboa minto we nyame ho anytime you want to invest no esa wo stop niema bi kakra one stop niema bi kakra udidi sani udidie no a ja tomato mpaboa to ntade to nnuan no wasusu na suso ho kakra kwa me obo ade se sika de beto encheda mu ato aduane so no entiminto is legwas asede but then ya woti ho awodi SSA obi investment wa brabum investment ni bi ne sa wo hwe wo ma yeah se wo pese nyame ya wadom na wo hwe wo ma kwa chiri na se ubedi disani yankrofo didi na atare bi a obehunu betobi entuma bi a obehunu betobi eye bi a beba obetwa ho ntuma wontimi nhwa wo ma wo afa ya bi school na wodi wani asi ba bi se be kopesika osofo Ofori-Atta de no wotwe ne nteye se no de bi akwa anwan so nteye se am de bi akwa anwan wow sometimes you know nipa perception is so osofo de ewu bi oba no amani bi pe woni kojo ba ajiman kojo ba nente doso kojo ana so kojo de nente doso eni on fa bi nkwa anwan oso chiao kojo ya me Dicken good morning Dicken honorable Dicken honorable yeah and the sofo investment there opia wa invest enso ne ho kire no minim panimfo bebria wo out of almost scanty salaries no wo invest yam yetiti wo eda no na ye papa Piazza of blessed memory yes na obedi adanse bi o se family eba so foforo yeah and okoye investment na kakra bi obetimi okoye kakra bi iho say omo friend simple say stock exchange treasure bear na omo eflo too yeah no okope bi toy na after many years na also onukura ne wira fina na ne ba apase after many years university yes yeah onye sika na o se won kohwe okwa sika am ka asedam no wo se da bi o me di say na beto won se sa na eduru sa awo eduru sa won se opese obi meto ana na ya abenya obi ama na to ama wo opekura sika na yebetu ama wo sisia because nkrofo peto enye esa obi ma dwen mu pa about investment anybody bebre enye investment enti emma won ho e chire won e di undue hardship eba wonum so yeah SSS of sewa won me nka se fesika no investment e wo men's gold and baby but
and kwala no hwe no so ye investment. Investment. Me come men's gold no man and ombebu ngrofo yi. Wow. So we invest in one memoir is more than men's investing in men's gold. Yes. So that time now ngrofo AJ 120%. No ne ref me nka man for ya. Ye kura ka ya kan ye kakra na ase kan ye kakra. So we thought we were investing. Enti Isaac Duaye no wose na onya mo ho oha ahanso God factor bi wo ha or the share ho se okay no wose efise awurade shran. Oh my God. If you say so from the investment no, it's not like say you dua ya you betwa ne ade but wo dua so man pass where dua good value system farmer wo ma any community no wo no so sani ma nyina wo de ma wo mu a and niam pa bi ebe ma wo dat ebe yield the result and between your children will make you proud. All right, so they will make you proud. And no one someone make you proud is they brass me. Aye. Okay, or say what I would in you egu e de ahurusie umbetwa. Psalm 126. Ane. That's right. Verse 5 no. One more with the ensuo gu no. With the ahurusie betwa. Sow in tears and reap in joy. Simple. What in issue and nam ekura aba wo guo no a. What the ahurusie bekura na yemfie aba. Asem no ye de papa. I say, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again, rejoicing, bringing with him his sheaves. Doubtless come again. And you will come again. Why? All right, I wish you. Many of what Jenna did you say, bro? It's a bishop, ya wusu ansa. I should have shown you we say, bro. Justin Ajimai and Wawuda. Say happy birthday to you, Justin Ajimai. And happy birthday in advance, Reverend David Segu. What the end there? 6 March, you know. 6 March, you know. We are Ghana. And happy birthday in advance. Kofi. Francis. Wow. David. I want a damfo. Okay. I just yama and I know now say Emma Mebako the Antidora. Yet Madura, you know. I just yama Antidora. Or say a belated birthday, and for man why. All right, the more I'm share on Facebook, you know, I mean, come on 10 Joe. I wanna Barbara Papa. You are the papa and the watch at the Pawai. Bia suban pan watch the pa within the Ofori-Atta Medusia. Yamenka on 10 Joe. I'm sure no more by to anamo ye Saturday and Sunday. You are the pan watch at the pa. Bye bye.